Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bamta kasngi. Mentaka sengi jong kakat lai trik kelalingkon Arhajar Arfulai UMLE Kamau Kerwat Constituency Bar Renington El Tongkar Ubaderu Umentri jong katnat umbam umdi jong Sorkar Jela ulayo banbu mau nongrim yalai teliki projek hakilai teliki tenat trekam kabaningkong Integrated Building Complex Mau Kerwat CNRD Block Baar dan Project Works Department Road kabalai Projects on the Border Areas Development Department kumbashipau teliki mau nongrim jong surak baper hapo katnat PWD Road kiba hapo Kamau Kerwat Constituency haga jingmang pisa kabalong khatwe klur tambaro kisurang but way part umau nongrim udai jong ka Integrated Building Complex Mau Kerwat CNRD Blong haga jingmang pisa kaba arklur nyop-nyolang sa art lipat ki mau nongrim kadai jong ka Project on the Border Areas Development Department haga jingmang pisa kabalong prap holak ibadai jong kisurang UMLE jong ka Mau Kerwat Constituency uloong bagani gari ka sin kaba khaddu banbu ya umau nongrim lane ban sami ki scheme kat kum ka election commission kabala khangker depno namar ka election kaban sawan hakini kisni layo ban pelong ya gajingya lang balingkot hadisi multipurpose hall ha gajingya don lang da udisi jong ka Southwest Khas Hills District ba tilingwa UBDO Mau Kerwat Blong ba ai laurenyang SP ka Southwest Khas Hills District ba GD Kharwan lang lembar kiwe ki officer sorkar Ringgala batang yusimla bon kliya ki jangitin yusimla khapfen ba numar ba ki bon hawe irek mata skir atlis achaka ki ilet tendre ya yusimle i ki dom jo ki katam ni tirol ba na kane dom ka thain khamtam na kane thain mo ko jumi kuble shibon ni baro ba ikbelti dom ke ne dom ka ji ai sin ni ya ke bagi yo pendam ban bo ini bo ni skir yakin pemben memper hak bagi don minta melayani di pemben ya kapil di bagi don ku bashiho di isro yakin bagi dia social kembali ini hari kemal bagi dia social hak jiwan sebenarnya juga di sip star program dari mistar juga kapil di yakin disune i maka satwang rekan begini ke satwang bagi dia social man hak bagi di sip star program dalam jadi ilai betul benar untuk satwang ya kembali ya i kumu kolik haka assembly haka kabinet haka bangala yo sisai ka support na i haka por bar haka jadi dalam haka bagi yo support ba kiskin haka batang untuk mai bagi yo kan bu no hatli i surok bagi tagi yo kan bu sendiri si hotli but kira gon sakwe do se ya ke bagi yo tiga tagi ni kemen kan ko kapal na klik pang department piluli hakade ke je training kam hakaban kalau lo nikmat jo kare ko konsumsi ngala pasang de kudir ke wasu maka suro ide sisa budlo jo kaya ko hakde ta baro idon kam ke suro pemah nangis kam je ini dikela ya kade suro baro dengan kudir nadu mengenal kemele nangkong ke kemele kudir de ke suro ba hakaban ka baro kilti bani suro khamha bande nanne no ko wat shalom Batkumulung ta kali pemben kali yang berkoordinat se demo kanalo nadu antai na mau plan na lam moren hadu huiloy bagi regon ta jadi apa jadi udem ha bagi yo se ke sasal sana na huiloy shada semua kuat ha ka bagi dan don kecik terkait ke bagi yo akanero dengan dia udem di don kecik bagi yo sasal ke kanero ni kumulung ta ni le sasal na koordinat bahasa ai ko order se dikonduktor nadu na lam moren hadu huiloy ini sukumen memiliki bakaran kejadian sakral. Hakim tawaran ingin semua sakul dari yang sakral kejadian yang penting sikit. Hakim memiliki sikitlah ha kena konsumsi kejomi. Ini sukumen itu bertanya dan benar. Balai yang fungsi pun jom office jom video. Ngalayo kalian balai kembali ke pam minister yo kesian lagi. Hakaba ngalayo kalian suka bagawan sini benar. Bagan yo menbo itu monorin. Jom kaneka building, jom ka block, hakabala kata busna. Om simodon ka office ka office ka dikenal jom ka block. Isu to had ka block ka block office. Hakaba bara ki pai ba, judge ki ko bhaya la implement ka block. Hendri watang down ka office ka baha. Kam simodon la ka jom ka office. Isu ka ka bagi don pataski. Ban bo the following ya ka office ka block. Kabala ka sa ar kuror yo pula tam haga bala
sanction dengan sokar bat marsuyok dan menteri di dokumen hadu kata hak bagi don kata lah imam isu yang tak kejingdak hak dengan kapor kaba hak dengan ten kejungi regular yok rufu ulu molurim bat iti kena kejingdak bawa ulu molurim om syukur ulu kotang molurim dari situ iru kejingdak hak dengan senam perwan hak bagi yok iya ke office apakah jom ke blok hak dengan distrik jungi blok nama perwan bat jom kena dom haji baru ke building jom ke orban hak bagi nok menteri jadi yo sanction yang tahu tikran kan ini ke ba ngimla pada tudor itu ke ba sejumlah batit dan membor ba di departemen ya ke ba roy ba kaya hak ada distrik juni hak ada konstitusi juni hak ada blok juni ya saya sempat naik ke baru officer dalam domta ngatim ke dikreasi lebih kaji tiapnya ke juni kaji instan juni bakal lejimur hak kaji ya burkam hak kaji ya ber pada di program eksokan bak kaji ideal lebih lebih kalau perlu ini kumde kembali kita hak bagi layar cepat kumde saya sempat aku bersyukur ini rengkat bak ke office tu video aku beli video dalam dalam bagi hak apa ila dan waktu kemarin dia suhai ini akan institusi pada dengan blog itu hak bagi don banding yang di arti di foundation tu tak di arti di sana nah sebab itu di bak skin border Hadis syarih bisu penyok ni bawa. Hadir nak baca ministry kalau orang ISKIR satan yang Kishnong kibahap hapo shikau kilometer na international border. Kishnong hapo bawa konstitusi undang syuk kibahap 10 kilometer. Nila beron sibun yang kata order jom ke ministry bakam syaju bak ISKIR border. Ya Kishnong kibalatam dekat 10 kilometer. Kini Kishnong kapan raja barat di hapok argo kilometer om deh port yang syukau dan orang kata dia sendiri siapa dia yang iskem border dari sumber itu kata dia ni juga border yang kerja kan hak sorkar ini officers but I boleh kerpan juga alat menboy balongi minister in charge of border ni hak bagai kan 2% but yang lah dia itu arti iskem border hak bagai dia berboy orang itu surau kebasau kolak sekolah away kata kalau bandel setai saya it's mau tengam bakwe kalau bandel sedisa mountain selangwarai mountain nantai nak jujur kita akan islam kita bagi dia bangbu berpergi di departemen air sistem bagi dokumen kita hak bagi dia boleh bangbu ini di mana kalau dia sistem air boleh di kumpulnya air boleh dari secretary job kadang dia air boleh dipakai officers baru staff जो डिपार्टमेंट को भेजा होता है निदान होता है कि केंता कि स्की कि बखतु तो करे केंता की सांसना aku berpau ke skongo na do produsir ya ka cooperation ke mangi layo na ke ko ko phera ti kam ki la kunne kumba ke ya kam de ke jingla ke juga kam de ke jibet juga ko mamle re ko ai ke ke pa ke officers baro ki staff ke ko phera kila ai ke jige trela hakim bertabar. Dia nak tahu belum ini. Bagi ini, bagi negara sendiri kami semua sahaja mereka ya syakran. Kalau ya cakap hakim nantiu hakar roya kepada. Dan bon ke kepada imlasi utang bagaimana kita menentukan